Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 19, versikulo 8. Timmakder ni Sakeyo, kat kunana iti apo, ited ko kadagiti na panglaw ti kagudwa ti sanikwak. No adda sinaor ko, isublik kan kuana iti maminpat akaado ti innalak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Well, agawid ak dito'y ayan mo, darling ko. Namnamaak day ta Basta yung bagakan ka, aramidag. Rumbang layong, tadyak kaya ti mayadayukan ka. Kanayong tamot nga kit-kita. Kurang nga rod day jay. Mas adadupay ti panawon ko kan ka, nga may ti pamilyak. As-asidagak gayam? Plano ko mamat ti agawid ka dakwada ita bakasyon ko. Apay pailaan. Agbanog ka pa'y ngagbiyahe. Alam rad, mangisagana kantong arod iti paborito kasidaan. Sige. Basta, urayon ka sumangpet, ha? Sigurado nga agawid ka na, pare. Awit mo tibag mo. Sanak may nga agawid, pare. Sa dino nga rod nga iti papanam. Agi na nakamot Ada pa panak. Di mo kunaan. Pare, mailiwak ka ni darling ko. Sika talaga, pare. Saan mo akailiw ni original? In-off kun to pa iti cellphone kon. Tapno didak maawagan. Ay, DJ ka nga rod ayan ni number to nga gawid. DJ nga rod ayan ni darling ko. Sige, makamuka. Ngam niya, idi paylaeng abinagbagaan ka. Win, amok day ta. Katsapay ko tasaan kantong agbabawi iti udi na. Apay nga itakalaan. Mamimiss ka una yun. Amumat nga tatrabaho. Sige, umay kay di kusina. Addain sa ganak apagsangwan ka. Anyangin day ta. Basta, sigurado ang maragsakan ka. Umay kan Uy, angot na pailang kat makapabisina na. Sige, agtugaw ka, tapag serbyan ka. Nagmayatan mo kastoy. Maaramid ka diti asawan daytoy kan ka? Pulos Nagadumot nga mintas asikasun ni misis ko. Anya misis? Siyak ti misis mo. Awon kayam. Inton malpas taman. Ada sorpresa kan ka. Anya ngay mananday ta. Sika talaga. Naghilig ka man iti sorpresa. Basta. Ada sorpresa inton madamdama. Sige, mangantapay. Mami, jak mat maawagan ni Daddy. Apay ngay? Saan ka di nga itangal daw ti kunana panagawid na? Katuan. Amangan no addan ijay dalan na. Awan siguro ti signal anak ko. Adda ko maipagatang ko kenkwana. Ay, sayang. Sapay agga po ijay Manila. Mami, anya nga tano inton bakasyon. Kat sumurutakkan ni Daddy no agbiyahe amapan ijay Manila. Anya ngay kumati aramidam ijay anak ko. Di, agpasyarak ijay Manila. Manon atawan nga agdadrive iti bus ni Daddy. Gamjak pa'y pulos nakapasyar ijay Manila. Apay, di mo ayan ang itiimbaga na idi. Saan apres ko ti angin ijay, ken nagpudot pa'y. Uray Kayat ko lata padasin nga aglogan iti bus nga iman maneho ni Daddy. Anyaya ti ibagbaga masurpresam kanya, darling. Talaga kayat mo amaamuan? Siyempre mat na. Itay pa nga excited agad. Darling, masikuga. Anya? Adanton baby ta. Apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka kadian naragsa? Diyan ka mo. No, anya ti isungbat ko kan ka. Apay nga
Sanas ka na panunutom ti sungbat mo. Saan ka kadi anaragsak? Nga agbalin tayon, amay sa pamilya? Kuha. Addan rason, tapno agtalinaed ka iti sidong ko. Mami, awan matlata ni Daddy. Saan samot nga agawid? Wen nga rod. Rumbang ko mga idipay kalman anak kasangpad. Inururay ko iti pagurayan, iti bus. Ngam, awan mat. Nagawid ako tamabisinak ngamin. Saan mo ka di ang maawagan, anak ko? Idi pa'y lakalman asaan ko ang maawagan, Mami. Api nga ta. Ay na, makapadanag matikas to eh. Ang mga noad damat tandakas anapasamak kini dadim. Nagteksak pa yan iti namin adong. Ngam awan lat ti reply na. O sige, bayam taawagak iji opisina da. Pagdandanagan na tayo mat ni Daddy. Lakay, si Mangput ka matlaangan. Itakla na kaawid. Ay na, idi pa'y naminsan nga aldaw apadpadaanan na kanililit. Api nga itakalaan. Pinag-overtime dak iji opisina. Pinag-overtime? Sino kada kayo tagululbod? Jay opisina yo? Wano sika? Ne. Anya tikayat mo sawan. Imawagak ijay opisina yo. Nabayag ka numat gaya man anagawid ka. Anya? Kasta unay tidanag ko kan ka. Anya tinapasamak kan kaya. Makaturturog ak. Ginana ako man. Sige. Isaganaan ka iti ka na. Sige man. Tani, mabisi na ka nagbiyahe. Kahit manungal daw ka nga da dito eh. Duwala ang aldaw. Anya? Duwala ang nga aldaw. Dualawas matidi. Apay, kasano ang nagbalin a duwala ang nga aldaw? Binaliwan da. Binaliwan da. Adida man la dinamag no kayat yuti kasta. Kasano mo ti pamilyayo? Kuha, basta binaliwan da. Si Mangpata ni Daddy, Mami. Wen, si Mangput idirabi anak ko. Yes, addan ni Daddy. Daddy! Aday Jeruar. Daddy! Daddy! Huh? Adamat kasarsarita na iti cellphone na. Aday ti adayo. Damagak ko ma. No nagatang na di impagatang ko at chocolate. Angam, asino nga tati kasarsarita na? Napanan ija eskwelaan ni Lilit. Saan nan anauray ti itad mo at chocolate na. Daya imbaga na nga igatangak iti chocolate. Kat no namin ano na ka ngamin nga inawagan idi kalman. Naka-off sa ngamin ta cellphone mo. Basta ya. Kan itay, ada ka numat kasarsaritam man hindi ta cellphone mo. Apay ano da kami ti umawag, saan da ka makontak. Awan signal ijayan ko. Itata si Mangput ka. Day talag cellphone tar aramidam. Diyan nga rin opisina. Unay mat daytan. Duwala nga aldaw ti inted da bakasyon mo. Kanayon da ka pa'y nga awagan. Ada umawag. Sige, panawang ka pa'y. Sungbatak. Apay ang masapul arumar. Kasla saan matla nakabakasyon da ito at tao. Sa balin samot ti pampanunutan na. Hello? Agawid kan miss kan. Kunakmat kang kaasahan ka nga umawawag. Tadak diti balay mi. Anya ko maita, kaya't ka nga ka salita. Nagtalay na edak lang arodan kan ka iti adong aldaw. Disturbong pay laang met ti duwa nga aldaw ang makadwak ti pamilyak. Masikugag. Ha? Saan nakarumbang abaybayan? Anya ti kayat mo? Siyak mismo ti mangibaga ka ni misis mo ti sitwasyon ko? Aniya. Daddy,
Apay ngay, adi mo kinatang di chocolate ko. Jakmot amo, kayat mo gayam ti chocolate. Nagteksakmot kan ka. Awan mo't na awat ko a text mo. Uray may salaan ko mga chocolate. Ala, sana bale. Inta gumatang dita kantina. Awan la ko na chocolate dita kantina. Puro candy tila ko da. Kastulangan. Inton agsubliak. Igatangan kanto iti uray sa nga karton at chocolate. Talaga, Daddy? Wen, aguma kanto anak ko. Pare. Uy, pare. Apay pare. Ay, unahin. Damdamag kan kadya schedule mo nga agmaneho. Di nakmatsungsungbatan. Kasta ya. Nadagsan sa unay ti pampanunutam Saan matkit di? Adda ka di problema. Di manon santi ibagbagam. Madusa, gapo iti basol ko. Isukat alikliklikak dagita asulisog. Tamo ka, nga awan na saya at nget din na. Komplikadong raw ti sitwasyon kon. Kasano namamuan ni bakat ko, ti kalukwan ngay naramid ko. Dahito ilang ti maibagakan ka. Agsorry ka kani bakat mo. Di ka man. Kayat mo ka di apang urinak. Wano anya pati aramidin na. Ay na, pare. Ti kasayaatan na kalidad ti may sa tao. Katay napartak nga agkid daw iti pamakawan. Kan ipakitam, anapudno ka iti panagbabawim. Kasta ka di? Wen, pare. Daytan ti kasayaatan abalakad ko kan ka. Ti makadiyos a tao, bigbigan na tinagkamalyan na. Kat si pupuso, ti panagbabawi na. Anya ti kahit asawan na gito nakaimpake dito abadbado. Kinunakmat kan ka, saan kan nga agawid iji probinsyayo. Sumurot kan kanyak iji lugar mi. Anya? Sana mabalin. Pamilyado ak. Ket jak ida mabalin na baybayan. Apay, saan mo anak panunot dayta? Sakbay anak ipagrelasyon ka kanyak? Addanton anak ta. Saan na kun arumbang apanawan pay? Aminak anak basulak. Basol itan ti pan nakirelasyon mo kanyak? Ada asawak. Amum dayta. Idi payla ang imuna anagam amuta. Pues, addamot tan responsibilidad mo kanya. Pakawanan na ka. Angan itad ko amin ti kasapulan ti anak ta. Suportarak. Manipod maipasngay aging gat dumakal. Hawanan kay tibain. Kalpasan ang nagtalakakan ka. Kastoy ti aramidam kanyak. Agawid ak pailan pare. Urnusak ti pamilyak. Wen, pare. Nasaya at tanapanunot mo dayta. Naamiris ko dakkel ti nagkamalyak iti pamilyak. Ala, siyak pala ang timakam mo dito eh. Agsubliak mi lang. Apaman na maurnos ko ti amin. Mami! Adda ni Daddy! Anya? Kasano nga da? Kat saan na pa'y mat-abakasyon? Dayjay sumungsungad. Aywan. Ni, apay nga taan nagangwid adi na oras. Inaksabdan ni Daddy. Baring nagatang nanday chocolate ko. Daddy! Ay, wanay kati anak kon ayata sinabat na kadagos. Adto iti pasalubong ko kon ka. Wow! Nagdadakkel at chocolates. Thank you, Daddy. Ni mamim ngay. Dayjay agibilbilag iti linabaan na. Tinulungak ang naglaban ni Mami. Nasayat met. Kahit dayta chocolate. Iso titangdan mo. Apay ang nagawid ka adi na oras, lakay. Iso ajak na kapag sagana itinaimas amakan. Tadyak mat ang mga gawid ka. Urayan niya ditan ti may sagana. Ay na, kaya't kumat anaimas ti maipasangok kan kaataraon taado ti rigrigat mo kada kami a pamilyam. Bakit? Ay na, madama ak nga gis-slice iti Ricardo, lakay.
Di mo putputan taimat. Adda ko makayat ko nga ipod na. Bakit? Ay na, dinak man ang awon iti kasta. Madandanagan nak, no kasta nga agseryoso ka. Pakawanan ako, ma. Nakabasulak. Kat dumawat ang iti pamakawan mo. Anya ayaday ta. Adda na si Kugak. Anya, kalpasan ti mano atawan a relasyon ta. Na iturod na kalukwan. Masapo lang maamuam da ito eh. Tapno malagan ang tirik na. Pumanaw ka na. Kat saan ka nagpakpakita pa'y? Adaywan na kami. Sorry. Nailawanak bakit? Aklo nakabidot ko. Kidawak nga ikanak pa iti may sa akong daway. Tapno ipanagnag ko ti panagbalbalik ko. Pumanaw ka! Nawanan kay ti baen. Mapan kay ti babaen. Pakawanan na ko, ma. Sorya. Pumanaw ka! Mami, apay ngay apumanaw matan ni Daddy. Diya ka mo, anak. Adda ka di basol ni Daddy? Apay adi mo pinakawan. Idilinibas ko nga inala di kwartam. Kunam nga ipudnukan ka, kat di nakungtan. Iso nga ipudnuk asyak tinangala, kat kunam mat apakawanan nak. Basta saan kun nga ulitan ti mangala iti kwarta. Apay ngay, ani Daddy, kat saan mo ang mapakawan, no nakabasol man. Ayan ni Daddy ngay. Aday jarwar, awit na tibag na. Hingkaya ba na ko? Darasa. Sige, Mami. Daddy! Daddy! Di ka pumampanaw! Agsubli ka ditoy! Sakbay ang magabay ti amin. Nasken nga ipudnom ti nagbasulam, kat si papakumbaba ka nga agkid daw iti pamakawan. Iti kasta, maliklikan ti panakadadael ti relasyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Galasya Kapitulo 6, versikulo 8. Tati agmula, iti maipaay, iti lasag na, iti lasag apitin nanto ti panagrupsa. Ngam day ta agmula a maipaay, iti espiritu, apitin nanto ti biag nga agnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya tim ako ng patang. Puro sekong tinalom alang ka. Nagdakkel oh. Ay, aguray ka ah. Limabas talaang dito ibangkag ni Kumparik Aboni. Agpuros kan iti bunga ti mula na. Awan mo't makakita ka data. Puro sekaw. Awan mo't dito ibangkag na. Amangan no paluuman na pay dayta. Saan? Nagadati bunga na ni. Sige, purusam nga rodan. Darasam, tapno awan ti makakita ka data. Iyawat yung ordi sakaw. Iso ti pangikargaan tayo. Unay mo tan lakay. Awan mo tan di papalumon ta bunga tilang ka. Sino nga ta tinangala? Kat addalang dito'y puon na idinaminsan. Anya mo tagita kaaruban. Apay akas ti ugali da. Agala dalatan iti sanda amula. Ala, bayamon bakit? Nabalita dupa ti bunga na. Apay asaan mo't nagtubo dagiti mula tatatang. Hun nga road. Man-mano ti nagtubo ang nagbunga. Dagiti mula ni Uncle Buni. Nagtubo amin. Agburburas da pa yan.
Awampay kid din ti maburas asidaan. Naigas amin dagiti bunga da. Nagbabasit lang arudan. Ay, sapay agpapaalan ni nanang mo iti bunga tinatang. Ngamawan mo't mayawit ta. Di kagda nagtatang. Inak agala iti bangkag ng Uncle Bonnie. Amangan o da makakita kan ka. Iranak nga awan. Sige, punwam nga ron dito yung supot. Tabno at da mayawit ta sidan tayo. Magmetag puros iti bunga tinatang ni Uncle Bonnie. Naga daw. Adwag ti purosak. Lito, Ha? Uncle Bonnie, anda ka maggayam dita. di nakita. Ngam itayak pa yung aglinlinis dito eh. Kasta ka di, Uncle. Inton maminsan na kayat mo ti agala ti bunga ti mula. Ipakadampay kanya ka. Sanak mo't nga agung atuan. O sige, agpuros ka lang. Ado ti bunga dagiti mula ka natin. Aywan, kumusta ni tatang mo? Mayat mo't lata, Uncle. Iso na lang. Tasana nagtubo dagiti mula mi anateng. Malugi kami manin Sapay nagdakkel ti nagastos mi. Ay, nagadunday ta na puros mo abunga tinatang. Lito, napuno day ta supot. Imbag man, tawan nakakita kan ka. Kit no nakita nak ni Uncle Bonnie. Anya, nakita na ka. Ang hindi na inong tantatang. Kung ano kaya't kutag puros, ipakadakan ko ana. Kasta, Imbagak pa'y asana nagtubo amin dagiti mulata anateng. huwan nga rod. Apay nga tangag paiso, asaan ang nagtubo dagiti mulata. Ay, agsasarunon samutin dagiti dumtang amalas iti biyag tayo. Nanang! Adda kaming kanitatang! Nagaduti nyawid mi anateng! Lutwan nyaw! Ne, Lito, apay ngay, kaslawan ni nanang mo dito'y balay. Napansa nakikaruba. Nanang! Ada ijay silid ni nanang mo. Ay, umay ka. Apayan ba ka? Agkakapsutak. Maulawak matan. Anya? Gapo na sa iti pan nakaigalis ko idi ijay tambak ti makagapo. Anya? Sige, taipanda kay di ospital. Kita amlakay. Talaga a bendisyon na ni Apo Diyos dagiti tattao anasaya at itipada da tao. Apay anak ko namday tabakay. Amin ataraken da manok di takaruba na pestida. Ngam kitaam, dagito'y taraken ta, nabiyag da. Uwan nga. Nagaduti nakita nga kay wara ang manok. Hindi nagawin ak dito balay. Iso nga dapay na partsyon tayo asidaan tayo. Ay, un gayam lakay. Nadamag mo ka din nga di ospital ni Kumarek adalin. Apay, ano? Naulaw ka no, kan agkakapsot. Pampanunutak nga rod ang mapanbisitahan ni di ospital, tamapan ko balunan. Ay, kat mo na. Nagdalakat mo yan. Umpang ka. Mang puros kantuman nga rod iti bunga ti mangga, ta iso ti inayon ko nga ibalon kan kuana. Nasaya at magtantirik na, Mare. Kat kuna ti doktor, adanda ni apon makarwar dito'y ospital. Ay, nasaya at matno kasta. Katapno ad-ada pumigsaka, inyalaan ka iti si daam amanok, kan prutas. Isumot lagayam amaangot ko. Naluom amangga. Ado ti impaluom ko abunga ti manggami, Mare. Iso nga aguma ka. Ay, agyaman Mare. Ay, si kaman lang ti kaaruba ang nakalagip. Nga umay bumisita kanyak dito ospital. Ado siguro ti aramidan da, kat saan da masango ti umay. Sapay la ko mga rod. Tamakarwara kun dito ospital. Makapauma ti agtalinaod dito eh. Day, Lito, apay ang nagaduti tao di tabangkag ni Uncle mo Bonnie. Kit no mandamamit nga agpapabura sa dibunga ti manggada. Nangina ti presyo itatatang. Isa nga dinanundan dito mismo bangkag da. Kasta ka di. Ado man ang ti paglakon da Uncle Bonnie. Agprog-progreson ti panagbiag da Uncle mo Bonnie. Napadakkel dan ti balay da. Gumatang da pa'y kanun itilugan da. Para bunag itinateng da.
Ay, makapaapal at talaga. Apay nga ta puro malas ti dumdumtang itibiyag tayo, tatang. Jak amo, Lito. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Problema ita dagiti padak abo mabangka ti kinaawan ti danom. Bakit? Wen nga rod, manungaminan alawas asaan ang nagtudo. Jesus, nakaamak. Maksat adagiti mula tayo, naawan danom. Naskan nga agkararag tayo, nga agtudo kuma, lakay. Wen, bakit? Daitan, ti aramidin ta ita. Pare, nasayatan naranaan ka dito bangkagyo. Wen, taumay ko inturong jay danom di ta irigasyon. Addan danom? Wen, adan. Ano kasta, mabalin akalpasan dito eh. Ipaturong kuman mo't ijayan ko. Tapno makapasibugak mo't kadagiti mulak. Ay, kita ka, numabalin. Ah? Apay, sana mabalin pare? Adupay ngamin dagiti dadduma dita, nga agkasapulan iti danom. Agkasapulan akmet. Kita ka. Angam no saan nga umabot dita bangkag mo ti danom, ay pasensya kan. Naganon ti danom nga gayos, tatang. Nagmayat kag sibog. Limabas dito itay ni Uncle Muboni. Kitkidawon na, ama ipaturong mat dita bangkag na ti danom. Anya nga timbagayo. Ay ket kunak akita akpay Iyo'y kan iti danom niyang kalboni. Nakaadun iti apit na. Tatamot nanti sumaruno ko mga agnumar iti danom Day tamot nga ro ti pampanunutak. Di tayo ikan, tatang. At mo maksat amin amula na. Awala ta bakit? Saan ba't akayat ni pare Manuel nga ipaturong di danom? Iji bangkag ta. Unay mat day ta kumpare mo lakay. Di da malakasyan mo't da tao. Problema lang arod ti kinaawan ti danom. Sapay kumarod tagtudo. Wala arod. Uri may salal daw ko matapno masibugan dagiti mula ta. Agkararag tayo lakay. Sapay ko matadanggan ni Apo Diyos ti kararag tayo. Amom nanang, nagado ti danom iti irigasyon. Nagumuma kami nagsibog ka ni tatang. Ha? Kasta ka di? Ay kat nasaya at ano kasta? Kat impasublat yung matlang kada kumpari aboni, jay danom? Di may pasublat Apay kumangay. Na, unay kayo matan. Apay nga ipaidam yung ay. Kat no nagsaya at da kada tayo. Anya nasaya at mat nanang. Ayan ni tatang mo, takasaritak man. Ay, awanan. Patsim no agtudo. Manuel, Hmm. agsarita taman. Apay adi mo kano impasublat jay danom kada pari boni. Nangibagakan ka. Nilito, ammom, idi na ospitalak, nila ang kumarek nga Almira tinapan ng bisita kanyak ija ospital. Para lang day ta abasit abanag. Saan abasit abanag dayjay? Iso lang tinakalagip anang bisita kanyak. Idinto ta saan kami mat anasinged nga gayam. Bayam ka de. Ita kami lang nga bumawi ka nilito. Kasano kuma ang masiguradom ang makabawi kayo itan? Adu ti danom iji irigasyon. Idinto taawan ti danom iti bangkag ni Pari Boni. Kat sigurado, malugi. Unay matanday ta akinada kas ti panagpampanunot mo, Manuel. Apay akasta ka. Kilaat mo't kan alimami isti pulo iti angin, bakit? Wan nga rod lakay. Apay nga tayo. Ne, anya nga dayjay. Agtudo lakay. Aday tao. Agsaprendi ta tawa. Ne, agtudo mga agpayson. Wan lakay. Kat nagpigsa ti tudo na. Maalala, tayo rikap kumandi tawa. Masibuganan dagiti mulam. Uwan, bakit? Saan ko nakasapulan ti danom iti irigasyon? Ay nagyaman hak. Dinangag ti Diyos dagiti kararagta. Lakay! Manuel, agreeing ka! Malaylayusan day ti balay! Tabay! Itay pa'y lanagpig sa titudo! Anya? Riingam nilito! Tagtitinulong tayo ang mangingato kadagiti gamit diti balay! Simra kan ti danom diti unag!
Nagtigsa ti tudo, lito. Kasanong dagiti mulata? Uwan nga Oh. tatang. Isunod ti pampanunutan. Adun ti danon iti irigasyon. Inayon pa iti panagtudo na iti napigsa. Malayuson at imulat ha. Oh, diyak amuitan ti aramidan ta. Masapa tayong tumbigat tayong takitaan dagiti mulat ha tatang. Awanan sigurado ang nadadaal dagiti mulata. Apay, adi mo kinaduan ni Lito ang napan iti bangkag. Saanan? Amok mutlaan, noon niya ti makita. Masaktan lang tiriknak. Dus-dusaan da tayo samot ta niya po, Diyos. Jane wang tayo bagat. Nuapay ngamin adyak man la napanunot ng inyawid dito balay. No, kasta. Dakal, tipukaw tayo. Awanan bagat. Mabalbalsan tayo na. Oh, addang agrigat tayo. Ni, saan ano dagiti mulami ka ni tatang? Kat Jenwang, ang mga nunaya ano din? Ha? Umayat na tipan na kay Pastor Jenwang mi. Asino nga tati nang ipastor? Kan, saan analayos dagiti mulami? Ne, at kamat gaya man. Dito. Ha? Uncle Bonnie? Pumarbangon pa lang iti mayak dito bangkag. Tay may ko kinita dagiti mulak. Saan daan ano? Iso nga lininisak mo tan ti barado nga irigasyon. Tano jak aramiden. Sigurado ang malayos ti mulayo ket mayanod. Ket pati pa'y tinuang nyo, mayanod. Agyaman ak Uncle Bonnie. Nasayaat ka unay. Ayan ni tatang mo. Sana si Murot, Uncle. Ibagam kan ko na. Asaan anan ano dagiti mulayo, wen? Uwan, Uncle. Ibagak aga po kada kayo. Ket saan anapirdi dagiti mulami? Ken saan anayanod tinuang mi? Asino kumangay ti agtitinulong? No saan ada tayo nga agkakalugaran? Amo bagat. Nagsaya at ataw ni Pari Boni. Wen nga rod, itilaksid ti panang ipaidam yu kankwa na iti danom. Tinulungan na tayo pailaang. Mapanak iti balay da itamatlaan. Tapno mapanak agyaman kan kwa na. Ay kat, nasaya at dayta nga aramidam. Isunsapay kiddi. Nga agsasaruno ti kinamalas a dumdumtang iti biyak ko. Gapu iti mading aramid ko. Kan panunot ko. Kastamat lang ti pampanunot lakay. Iso akanayon tayo ko mga agaramid iti nasayaan, iti pada tayo at tao. No agmula ka iti kinaimbag, bendisyon ti agsublikan ka. Ngam no dakas ti imulam, agsublintumat kan ka, kas karma. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 19. Naimimbag ti agbiag amay maysa iti letang, ngam ti makikabalay iti naunget kan managreklamo nga asawa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hoy, Bitoy, agring ka antay kay wayway ti kalding. Sumangpat to ni Nanang, agungat tumanan. Makaturturugak pa'y. Matamdamaday takalding. Saan da pa'y amabisin? Bumangon ka kit di ditan, tayong kagiwayway. Makaunan to di kaaruba ama pa nagiwayway. Nalawa mo't ti banday apang iwaywayan. Nagado apambar mo.
No sumangpat ni Nanang, asaan pa'y ana iwayway ti kalding? Agsagana ka, taungtan na ka. Anyamat tan. Ilako ko mga minan dagi di akaldeng. Uno saan? Parchan. Apay, ayan di adim, jakmanan makita. Napan nagiwayway iti kalding, Nanang. Nagladawan, nagbuntog kayon to mga gunggunay. Oh, saan ka kadipa nakaluto? Nakaluto ako, Nanang. Inakbalunan ni tatang ijibangkag. Apay, masapol nga isursurot mo pa itibalon na. Agawid kumaang nga umay mangan. Isupay ka no ti maubrana, Nanang. Kasi mat no umay pa'y mangan dito balay. Kalpasan nagsublinto manon. Paasi ka sukit di ajay amayo. No imay nangan sa nagsuble. Dinasaysayaan. Nakitak jay agam ay jay bangkag. Awan met ni Bile nakadwada. Amang ano ada na panan na. Unaw, dimmi karmanan ati kinasadot na. Ay, nakaro jay anak mau. Nalaing agriklamaw. Nalaing pay asumaaw. No agtrabaho, sadut mait. Imbag lakit din, tanasingpat ni Tonyo nga asawa na. No si kalatikas jay, amang no pinaramanan kan. Day takit sumangpet datawa na bambanaw sa sumanao ti madanon ka wa nakabanikas. Ay, adan to pan nakapon no ti salop ako nada. Nuanya ti aramiden ni Tonyo kay ni Belain. Saan kunto nga isakay? Kanayon ko matabagbagaan ni Biled, ngam awan mo't denggan na. Apay, di mo makita nulumlumnag ti init no saan? Tapay adamagan, nulumlumnak ko no saan. No makitam adandanin lumnak jay init. Kaya't naasawan, oras ti panag-aawi doon. Makita pa'y matigagay ka. Iso pa'y ti magay ka na. Nalawa, tinaruutan apasit na. No nasakit day tasikit mo, agpailot ka manan. Makailot. Guston, nakaluto ka din, tani. Bisina ka na pa nagtrabaho. Nene, nakaluto ka din. Mabisinda ka nun. Di mo pa'y amuno nakaluto no saan. Anya nga iti araramidem. Na, alangan nasakpay lang tagluto. Kat adamit dita ni Nene. Awan mo't aramidan na. Apay nga awan obra na. Kat no iso mo taglablaba. Iso pa iti para dalos. Di ka di maasi iti asawa. Di mo lang nga ron tultulungan iti trabaho na. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay na, apay kumaasaan ko nga ungtan. No jak magustuhan ti aramid na nanang. Anya pa'y laang ti sapulam. Nagagat, naanos, idinto tasika. Anya ti pa nagkitam di tabagim, ha? Agyaman kit di ata kinayat ko kat naglaag. Nagagat ko nam, ngam di namit maitad amin akayat ko. Apay, agbisbisin ka kaday? Saan ka di amamitlo ka amangan iti agmalam? Ay nananang, saan laang ang maikarga iti tiyan ti kasapulan ti tao? Adupay! Anya pa'y laang ti sapulam? No kayat ko ti agpasyar, awan kwarta. No adda kayat ko agatangan, awan kwarta. Ay, day talag palai lang kanaglang ay ti kayat mo. Tulungam ka ti asawa mi ti trabaho. Nanang, apay ngayong guyod mo day tamay sa akalding. Adda gat-gatang iti kalding, inak ilako. Ano ka din ni tatang nga ilakom? Apay ang masapol nga muna. Awan ka di ti karbengak amang ilako. May mayat ano amuna. Amangan no birukan na. Bayam abirukan na. Kasapulak ti kwarta. Ikan nagtumat nga ruda iti mapaglakwam. Sige, ikang kanto iti 10 pesos. Ha? 10 pesos lang? Saan matakin di tigatangak? Anya tigatangam aber. Gumatangak iti kasapulak iti pagadalan. Adulamen. Belen, inlakom kano mo ti kalding yaw, adi mo man laimbaga kan nito niya. Ay nananang, awan ka di ti karbengak amang ilako. Asawa nakmat Ti agasawa, pag numuan da pa iti amin, sakbay ang mga rami da iti may sangadang. No siya, saan ang masapul deta pag numuan? Kasano no di nakayat?
Adangarod kayat ko agatangan. Ay, saan nga umno day tarason mo? Saan ananakam ti kasta nga asawa? Oho, apay kumaasaan ananakam. Amukit di ati aramida. Taamok nga iremedyo no adda ka sa pulak. Nga oray saan mo nga iyuman nga umuna iti asawa? Apay ako urang timay sa akalding nga, bar. Ha? Saan ka di nga imbaga ni nanang, tatang? Katnuin la ko na. Inla ko na, tayo nagmayat apang ganakan akalding. Isumati ko na. Ila ko na kano, takasapulan na ti kwarta. Nangaramatan na ngay. Awan mo ti amok. Damagan yon tuan ni nanang. Talaga damagag. Sayang, di pang ganakan akalding. Di pa imot napintas akalding. Ang mga nuwagong tumanon. Apay mo takas jay tinayo. Ipapilit na ti kayat na. Magpaiso ay ngayon lakom ti may sa akalding. Adda ka di reklamom. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Di mo ko na nga agungot ka. Gaputain lakok ti kalding. Di pa imot nga rod kapintasan tin lakom. Di na alas ti lako kon. Kaya't dapay nga rod agatangan. Pangganakan jay lakom. Dayjay nga rod ti kamayatan kan kadakkelan iso nga iso ti lako. Sayang. Uray kumano dagi tay babasit tinangalami ti lakom. Narigat alakon dagiti babasit. Nalakapay ti gatadda. Nagusaram aya iti kwarta. Adda may naglako iti alahas ijay tiyangge ni Masang. Ginatang ko ata napintas. Amangan no adda makauna amang gatang. Day talat nang ilaklakwam iti kalding. Na, di naklang arudan masagutan iti alahas. Nasakit pa'y tinakam mo agumatang ha. Maminsan laang mat. Darasam ti magna. Tamala daw tani ti pagadalan. Nangagkot imbagan ni tatang, idipin manaw ni nanang. Anya tinanggag mo nga imbaga na? Nauma kanon kan ni nanang. Imbag ta saan ananggag ni nanang? Saan Tapi manawon, idi imbagan ni tatang dayjay. Kas jaymot ngamin ti arami di nanang. Di na pa'y tulungan ni tatang iji bangkag. Naganos tumot ngamin ni tatang. Kasano? Kat irugi pa'y laang ni tatang ti agsao? Ngam nakaadon ni nanang iti naibaga. Nay, anya ka di da ito ipatpatakder mo dito'y bangkag, baraok. Magipatakderang iti kalapaw ko, tang. Apay amang ipatakder ka pa'y laeng. Adayo iti danom dito'y. Anong saktiagsak dun May mayat dito'y tanaulimak. Awan tinangiwat a tao. Nauma ka kadain iti kinalaing ti asawam nga agsaw, baraok. Naulimak dito'y tang. Noy balay. Ngiwat. Kas kadaungat ti mangmangag. Narwam ti asawam. Idi pa'y lako mga inikam iti liksyawn. Diyak ngamin kaya tiriri tatang. Inananusak, barang agbaliw. Ngamawan mat. Ay, siya kung ti agkidkid daw iti dispensar. Gapo iti ugali ti anak ka, baraw. Awan basol yo tatang. Magkayat ko lang ngamin ti agmay maysa. Tapno makainanamot da tao. Apay ngagdardaras ka amag na tatang. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Tapno jakon mapan iti balayaw. Adda ka di napatag nga ibagam tatang. Adda ka di pa'y panangipatag mo iti asawam. Awan no awanain. Ni, anya ngay day taas sa ludsud yo tatang. Amom ka day anaumaken kan ti asawam. Pagkunaan nyo man. Anya ka tanauman. Kasapulan nak nito nyo. Ti kunam. Agar aramid itay ti kalapaw na iti bangkag. Makita ano di nakasapulan. Ay nakastalaang itaa. Ngam inton agangay kasapulan nakmatlaang. Puutin nyo ti imbagak tatang. Belen, adda pagpatinggaan ti anos ti tao. Napanakkel kalaunay. Jak mamati adinak tumala kasapulan ti asawak. Makitan daw. Tatang, apay day takaldiro kan pinggan. Ay, mabanuga ka agawit kan agsubli di bangkag, barok. Kayat mo asawan, agyan ka ni jay bangkag. Uwan barok.
Naululimak ijay. Nga madayo iti danom ijay bangkag, tatang. Awan ti bubun ijay. Makasakduak mo, barok. Umayak nga rudmat ijay. Tasyak ti para sakdo. Ah, Kanitugot ko dagiti kalding. Ta ijay kun nga iwayway. kasanon ti panagadal mo? Agadalak taa, tatang. Kabaalak ti agga po ijay bangkag, ama pan ijay pagadalan. Inta nga rin, barok. Awitem ti daduma, ha? Tatang. Anyay tati makunam. Tasaanan nga agaw-aw iti asawam iti balayaw. Anya kumangay. Iso ti pimanaw, di agawid no kayat na. No saan ka kumaan na labas? Adayo ang mapanuno ti asawam ti agyan iti bangkag. Apay ko mga aglablabas ako na yun, nanang. Di mo lang arod tultulungan iti trabaho na iti bangkag. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay, di mo man laikan iti respeto. Kunak no agawid mo't laang, ngamsaan mo. Anya nga'y daramidag, nanang. Agbalbaliw ka. Kaun, agpakumbaba ka iti asawam. Oho, makapakpakumbaba. Iso ti pimanaw, di iso ti agawid. Isu Ngam, saan mo ang mauray, tanauman kan ka. Kay kayat na ti agyan iti bangkag, gapo, tanauman kan ka. Ay nanak ko, saan matan nga agawawid ni tatang mo? Kay kayat na kano iti bangkag, tanaulimag nanang. No daduma. Umay dito yamang kita kanya. Sa agsublimat lang iti bangkag. Anya? Umay ko nam? Wen mat? Inmay manan itay. Iso tinangtad iti indangdang ko anatang. Di na kadidinamag wano sinapol? Saan mo't nanang? Imbagak nga agawid ditoy. Ngam di na kano kaya ti makarangrang a tao. Naumakanon. Ay, nene, kayat mo ka di nga agawid din ni tatang mo dito, yan ako. Kaya't ko Ngam naumang aminan kada kayo. Magbalbaliw kayo ng aminon. Tapno agawid dan kan ni Bitoy dito'y balay. Imaya, taumay kayo kumapagawidin iti anak talakay. Naulimak kami ti anak ta dito, eh. Apay kumamapan kami iti diso a makarengreng. Ken makapasakit itirik na ti kabbalay. Saanan lakay? Agbalbaliw akon. Nakaamirisak idinabayag adi kay nagawid. Maramid mo dayta? Wen, ikarit. Agawid tayon. Ikang ka iti may sagun tamay. Ngem no saan ka nga agbaliw? Agpinasin siya talangan. Ngem talaga akayat ko tinaulimak adiso. Ikarit lakay. Agbalbaliw akon. Promise. Adayo ang naragragsak ti pamilya no natalinaay ti panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inikay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.